kubahaye iyasigaho n'uburasigaho umuhanda gw'abatura barukwenda gwiguruhe nugite cyaro cha Kisamura umugombora ya Cyatega ne cyaro cha Mayiro Mushanju omutanu kanso ya Cyegegwa abaturano bagirangu bakasharamu bayekoramo umurumo batanuka kora umuhanda gwabo ogwanshondi 5 kuza Kisamura bari kuguhangusya ngukonka kubashyiro mu itaka rya Faith Kagoro yayange ntekateka y'abatura batahibe neco busasa mnonga kusanga ngo abantu babaze kuri amataka gabo mu services bahikeho iza government hakabaho umuntu umwe akatuburokinga ngo tukubasakora mu itakari nabo eco government yo bwiro teri umuntu kusuba umuntu kumusubamisha akavera twena services dushike Yohana Zariro na rusangaho kumwe urwenda mukaga na 8 muturaba muhanda guno hanyuma twagenda twarukoraho enyuma ha twaruhaye kuri rwahika rwaturemera hatinya baninsaba nkaya nayihuyeho kirokino abokwa nimanya na kujya mu kote kiragiro nuko kijya koraki somerwa nohora tupimeza itufuti 12 nekitweka ezindi government bwerbe yitagira kongera kururima kurugari reserve aba bale bana batensana mukama ukisaka George William Kwezi mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa Kisamura na jangwa abatura batwire no babona abo bitagira nguto erukora abo mu motoka kandi ve namuntu honka bali me bayingi nasanga ibicori mbabyetuwe kahamitwe njoyo gwira habo kuba imihanda mi so bayitwa ebitoke no birole ebitoke babine ebitoke bingi omwana guliyo kwa na nyingi ko haifaliye kirombe cya matafali manyire ngudo bwiro bumo bwibanija njane ibintu bingi ni twubutale bwediri mu babyeyi aboko tukulima twenda ngudo iratwara bwediri mu babyeyi emshangweji ejemeseriza bebembezi kwija hamwanyogu kandi we Faith Kagoro orukiko abire natenseza hasumu kandi ayikirize kwa abatura umuhanda gwa futi 12 nyowe nabaha futi 12 ningenda kuteka hekisika nimbaganiza futi 12 zo rugudo ninziha haitaka lyange omuntu weno walija government ngo kwekoro werije kagambo rugudo ntugenda kuongera reserve nturuiha msub county twina plan yarwo bali bazana nyowe bangule abantu bajang Faith akabanza yito umuhanda mukuru yagucinga gwarugaho kandi hati abire nayenda kubaremesa nogo sabatu kumobo turamwe birabe nawe bijjanga temugenda nga kwasa mateka mu ngalo naye tulabe nga tujja wamu ku meza solvinge ebintu bisolvingibwa gasha kwa Philip Murangira.